Nasyama soman, pajupau sehita bani acara pamala suhur bani kanal YouTube YKB TV Bahasa Simalungun. Paima iboge hita hatani Tuhan, martonggo mahita mangindo pambobayon ni tondui na pasing. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan bani holongmu na tetap menramotkan goluh nami. Sihol hanami menjelohon hatamu, asik kuasa ni tondui inma namar horja ibagas diri nami marsada-sada. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Renungan batas sadarion ibuat humbani renungan wasiat nomor judul Panondang ni Guluhta. Maronjolan maay bani hatani Tuhan natar surat bani Pasalmen 110 siyah ayat 105 dan subani 112. Janah nats nagabe pusat perenungan ta ay mahumbani ayat 100 siyah dan subani ayat 110 nama katahon. Tong-tong do ibagas parmaraan tonduihu, tapi seng hu halupahon undang-undangmu. Saya itaun halak perjahat do siding baku, tapi seng man lembang ahu humbani aturanmu. Hita ganupan na hinargan ni Tuhan ta? Akadoy ben hita ang kumadabuh hita bani parmaraan na burat. Ipasitong hita do haganup cara. Na penting persolanta beres. Jana basah kita humbani hamaholon ay. Senaha. Ay do nagabe prinsip ni guluhta. Ipatakas parpasalmen doon hubata. Agape ibagas parmaraan. Say idingat dotong titah ni bata. Persaya do iya bani hatani na bata. Buy gabi rigapan bani nahey. Anja hapanondang bani dalani. Lang roh tersani guluhon. Anggolam bindao humbani hatain. Gariada roh golap nido. Halani ay. Age bani kondisi nasonaha pe. Hata ni bata maningon do ipalobe. Halani anggotangi do hita bani hatain. Mararti do ay membantuhan gabe si panogu bata. Lang anjay lopas hita humbani parmaraan, bahaya atape tantangan. Halanya maningon adong do batas ada keyakinan songon perpasalmen ay. Bani keadaan natang si burukan pe, maningon do hita marsi joloman bani Tuhan in. Tangi bani hatani Tuhan, mararti do ay mengondos kondalan ni goluh tahu bani. Naibata perholong in, lang anjay paturut kon hita kaho halani hamaholon ni guluh on. Say na iramot kon do tong-tong guluh ta. Amen martonggo mahita. Tuhan do maiboge hanami hatamu. Pasu-pasu hama hanami asi hatamu in boy ibain hanami gabi si joloman ban nami. Bani mandalani ari-ari ni guluh nami. Terima kasih mabamu marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasyama soman, sunay marenungan batas sadarion. Ulang lupa hita, like, subscribe, janah bagihon hita mahubani hasamanta. Ay marhite na sunay, doma dihut hita manukoli horja pekabaran Injil. Riap pakon YKB. Tuhan Yesus Kristus ma na mamasumasu hita haganuban. Horas.